Dobar dan, gledate Federaciju danas. Dijana Kajmaković i Milanko Kajganić imenovani su za zamjenike glavne tužiteljke Tužilaštva Bosne i Hercegovine kao predstavnici bošnjačkog i srpskog naroda na današnjoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Sjednicu prati kolega Faruk Durmišević. Faruk. Sjednica je prekinuta, naime zbog nedostatka kvoruma kao i odluke da članovi vijeća odu na savjetovanje na Jahorinu. Sjednica je prekinuta te zadnje tačke današnje sjednice koje se odnose na preporuke za poboljšanje u procesuiranju organizovanog kriminala i korupcije kao i o postovima na društvenim mrežama nisu razmatrane. Naime, upravo su društvene mreže ovih dana izazvale najviše pažnju javnosti, a Ružica Jukić je poručila da će se od sada isključivo oglašavati preko Facebooka, odnosno društvenih mreža. Niko iz VSTV-a se danas nije želio obratiti novinarima, a osim izbora i imenovanja dvoje zamjenika glavne državne tužiteljice, o kojima ću nešto kasnije, Monika Mić je podnijela neopozivu ostavku, odnosno povukla se iz konkursne procedure za izbor i imenovanje sudija Ustavnog suda Federacije, jer je iz zvaničnog Brisela došlo saopštenje i preporuka, oštro su se tome usprotivili i kazali da je tu sukob interesa. Mić je to danas demantovala i kazala da ona ne smatra da je u sukobu interesa za to imenovanje, već da povlači svoju kandidaturu isključivo zbog zaštite digniteta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Na početku sjednice, evo kao što si Jelena kazala, Kajmaković i Kajganić su izabrani za zamjenike glavne državne tužiteljice. Naime, samo glasanje naročito za Dijanu Kajmaković je bilo tjesno, 6 za, 4 protiv, 1 suzdržan, a za Kajganića moram reći da je član vijeća Goran Nezirović izrazio svoje nezadovoljstvo kazavši da on ima samo 5 godina tužilačkog staža. Jelena, toliko za sada ispred VSTV-a. Faruk, hvala ti na ovom izvještaju. U Banja Luci je održan radni sastanak SDS-a i PDP-a. Poručeno je da je njihovo legitimno pravo da počnu pregovore o formiranju novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Savjet će formirati onaj koji je sposoban da napravi koaliciju od 22 poslanika. U fokusu sastanka bile su aktuelne teme, izborno zakonodavstvo, rad javnih servisa, posebna sjednica entitetskog parlamenta kao i deblokiranje rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju godišnji nacionalni program, predsjednik SDS-a Mirko Šarović smatra da bi ovaj dokument trebalo ostaviti po strani do 2022. godine jer bi nas taj dokument vodio u NATO. Pregovaranje o formiranju savjeta ministara na bilo koji način je vlasništvo ove tri stranke koje pregovaraju neuspješno godinu dana, neuspješno. I mislim da je naše legitimno pravo da u bilo kom trenutku mi radimo iste stvari sa šansama koje jesu takve kakve jesu. A savjet ministara će formirati onaj ko uspije, ko može, ko je sposoban da napravi koaliciju od 22 poslanika. I to ako uspije bilo koji blok, bilo koja stranka, to je legitimno. Sve ostalo je prazna priča kojom se na neki način obmanjuje javnost. Ako ovakav izborni zakon i ovako izborno zakonodavstvo ostane, svaki budući izborni proces će biti dodatno obesmišljen. I zato je neophodno imati vrlo aktivnu ulogu u izmjenama izbornih pravila. Predsjednik SDA i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović komentarisao je formiranje vlasti u našoj zemlji, ali izjavu predsjednika SDS-a Mirka Šarovića o tome da je moguće pokrenuti pregovore sa SDA i postići većinu za 22 ruke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Izetbegović kaže da se na taj način ne bi postiglo ništa novo, budući da u ovom trenutku funkcioniše Savjet ministara Bosne i Hercegovine, što bi bila slična situacija. Dodao je i da ne vjeruje da bi takav prijedlog dobio podršku HDZ-a Bosne i Hercegovine. Stvar će biti status quo dok SNSD ne odluči da prihvati da entitet ne može komandovati državi, da nema supremacije entiteta nad državom, da ne može načeti i rasturiti, tako kažem, ustavno-pravni konstrukt države Bosne i Hercegovine,
da se ima poštovati Ustav, da se ima poštovati vladavina zakona, svih strategija i svih zakona za koji su i oni svojedobno digli ruke. O političkoj krizi u Tuzlanskom kantonu u nastavku slikom ćemo do kolega u Tuzli. Dino? 2 mjeseca nakon formiranja skupštinske većine i imenovanja vlade Tuzlanskog kantona, ovaj kanton je ponovo u ozbiljnoj političkoj krizi. Skupštinska većina koja broji 19 zastupnika je nestabilna, jer su 4 zastupnika zbog unutarstranačkih problema, 1 iz stranke Demokratske akcije i 3 iz Demokratske fronte, na izlaznim vratima, pa nije isključena mogućnost formiranja nove skupštinske većine i smjene vlade Tuzlanskog kantona. Aktualnoj skupštinskoj većini prvi udarac je zadao Bego Gutić, koji je zbog unutarstranačkih neslaganja podnio ostavku na poziciji predsjednika kluba SDA i najavio parlamentarnu krizu. Jedan od razloga zbog čega sam ja i podnio ostavku na mjesto šefa kluba poslanika u SDA je upravo taj što smo mi ponovo u jednoj parlamentarnoj krizi. Gutić je optužio aktualnu vladu koju predvodi SDA za netransparentan rad i moguću političku korupciju kada je u pitanju odluka o izmjenama finansijskog plana Direkcije regionalnih cesta kojom se navodno pogodovalo firmama povezanim sa SDA. Prvi je ovaj nesretni gaf sa imenovanjem savjetnika premijera koji je osuđen za korupciju i drugi je ovo izmjena i dopuna financijskog plana kojim se pogodi određenim firmama koje će raditi posao tekućeg održanja. Najviše će harovati firma HIH iz Živinica, vlasništvo Abdurrahmana Hodžića, to je ono što je sigurno. Time je Gutić ušao u direktan politički sukob sa Abdurrahmanom Hodžićem koji o ovome ne želi govoriti. Inače, mnogi kažu da je on najviše utjecao na formiranje aktualne skupštinske većine i imenovanje Denijala Tulumovića na poziciju kantonalnog premijera. Tako je skupštinska većina za sada ostala na stvarnoj podršci samo 18 zastupnika. Iako su sve veće špekulacije da će Gutić napustiti skupštinsku većinu, u klubu SDA još računaju na njegovu podršku. Prema meni dostupnim informacijama, kolega Gutić je i dalje član SDA, i dalje je član kluba SDA, tako da u stvari mi i dalje imamo 19. U SDP-u i PDA se potajno nadaju Gutićevoj podršci ukoliko im za smjenu vlade bude nedostajala 1 ruka. Sa našom strankom već imaju 16 ruku, a za smjenu vlade im nedostaju samo 2 glasa. Što se tiče saradnje između PDA i SDP-a, mi sarađujemo samo kao opozicija. Većina sa 18 ruku, bilo ko da ima većinu sa 18 ruku koje je donja granica, nije stabilna, pogotovo što kažem da je napravljena na način kako je napravljena. Zbog toga pokušavaju pridobiti podršku kluba DF-a, koji ima 3 zastupnika, koji su sve više nezadovoljni marginaliziranjem kantonalnog odbora DF-a u procesu objedinjavanja ljevice unutar SPD-a. Ako bilo koji zastupnik iz kluba Demokratske fronte istupi, tu pada vlada. Tu mi dalje nemamo šta pričati. Upravo zato je odgovornost onih koji vode ove procese. Da ih vode na način da ti ljudi na čijim leđima se gradi piramida vlasti u ovoj zemlji budu shvaćeni kao subjekti procesa, a ne kao objekti. Ukoliko bude nastavljeno, već započeto približavanje kantonalnog odbora DF-a SDP-u, sve je izvjesnija prekompozicija skupštinske većine i smjena vlade. Jelena, bilo je to sve za danas iz Tuzle. Dino, hvala ti. Uprava rudnika Mrkog uglja Banović održala je sastanak sa resornim federalnim ministrom. Inače, tokom inspekcijske kontrole rudnika otkrivene su nepravilnosti u radu, poput neizdavanja fiskalnih računa za prodati ugalj, nepostojanja licenci za skladištenje goriva, istek roka hrane za rudare. Iz vlade, koja je većinski vlasnik rudnika, isticali su da nisu zadovoljni obimom proizvodnje i da se treba raditi na racionalizaciji radnih mjesta. Nakon sastanka, predstavnici rudnika nisu bili raspoloženi za izjave, a ministar je poručio da će sastanaka biti još, te da će tražiti način da budu osigurana sredstva za blok 1 ovog rudnika. Rudnik Mrkog uglja Banović neće ući u koncert, što njih sikira i, nažalost, medijskim nagađanjima je to u prethodnom periodu i dovelo do ovih nekih nesuglasica. Dakle, RMU Banović ide dalje odvojeno. Razgovarali smo dodatno još i o procesu reorganizacije, planu reorganizacije u RMU Banovići. Dakle, taj plan, tu je došlo do, nažalost, opet do mimoilaženja u mišljenjima i u interpretaciji određenih dokumenata. Dakle, plan reorganizacije će raditi uprava RMU Banovića zajedno sa nadzornim odborom. Neće ga raditi ni ministarstvo ni vlada.
U većem dijelu opštine Bužim danas nema vode. Razlog su dugovanja komunalnog preduzeća prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Tome je koleginica Enesa Hrustanović. Enesa, imaš više informacija. Upravo tako, Jelena, zbog duga od nekih 40.000 maraka prema Elektrodistribuciji Bihać danas je isključena struja javnom komunalnom poduzeću Kombis Bužima. Posljedica toga je da Bužim nema vode. Vode nemaju domaćinstva, institucije, vrtići, škole, čak i dom zdravlja u kojem danas stomatološka ambulanta i laboratorije rade samo hitne slučajeve. Građani su ogorčeni, smatraju da su na ovaj način kažnjeni oni, a ne oni koji su odgovorni za ovu situaciju. Poslušajmo izjave građana i predstavnika Doma zdravlja Bužim. Od sinoć nema vode i prije 15 dana nije bilo isto 2 dana vode, a kao razlog je to što nisu platili struju. Možete misliti kako je bez vode, hajde što mi fizička lica, ali kako je bolnica, škola, koliko ima 700 učenika, pa restorani, a evo danas inspekcija voda, sad će kad uzme uzorak, odnosno one brisove, kako će biti čisto, šta će. Ovo nema nigdje, ja mislim, u BH. Nemaju para da plate struju kao razlog. Pa, nažalost, ne znam, nema vode, stvarno ne znamo problem, nažalost, isključivanje struje u 21. vijeku. To je sramota ne samo za općinsku službu, komunalno, a redovno, dakle, korisnik sam gradskog vodovoda i redovno plaćam vodu. Naravno, uvijek imamo problem i u ljetnom periodu tad dolazi do nestašice, a ovo je katastrofa. Jer 2 dana i ne znam kako ova naša djeca koja idu u školu, znamo higijenu sve. I ne znam, poručio bi ovim vlastima ako ne znaju naplatiti građanima račun, a ne znaju nam isporučiti vodu, onda stvarno treba da se zapitaju. Naša ustanova otežano funkcionira uslijed problema obustave snabdijevanja s pitkom vodom. Određene službe ne rade, stomatološka služba, laboratorija radi samo za hitne slučajeve kada je u pitanju procjena hitnog stanja, a redovne poslove smo obustavili iz razloga što ne može bez vode uopće da funkcionira. Iz Elektrodistribucije su nam kazali da su nekoliko navrata pokušavali riješiti ovaj problem, da je bilo dogovoreno da se dug izmjeri u 4 rate, ali da to nije ispoštovano. Problem je financijski i loša situacija komunalnog poduzeća koje je sa pravosnažnim sudskim presudama pritisnuto sa više od $500.000 maraka. Danas održava vanredna sjednica općinskog vijeća na kojoj se očekuje, barem prema riječima direktora komunalnog poduzeća, da se iznađe način za izmirenje ovoga duga. Stoga je Elektrodistribucija u poslijepodnevnim satima uključila struju, ali voda još nije došla u domaćinstva. Hoće li Bužimljani i sutra biti bez vode ili će ovaj problem biti riješen, znaće se nakon završetka današnje sjednice općinskog vijeća Bužim. Toliko za sada iz Bužima. Studio. Enesa, hvala ti. Nakon što je Bihać najavio povlačenje svojih resursa s Vučijaka i Crveni krst je najavio isto. Razlog je nedostatak sredstava i ljudi te pogoršanje bezbjednosti. Do sada su migranti imali 2 topla obroka, a od sada će imati samo po 1 lunch paket dnevno. Privremeni prihvatni kamp Vučjak. Do konca ljeta država je trebala, jer to su se naši predstavnici obvezali u Briselu, ponuditi više novih lokacija duž migrantske rute kroz BiH, pa bi on lako bio zatvoren. Ljeto je prošlo, novih lokacija nema. Ima novih migranata i izbjeglica. Svi novo pridošli završavaju sad na Vučjaku. Imamo negdje blizu 1700 ljudi skrećen ukupnom broju na Vučjaku, znači sinoć smo zajedno sa volonterima Crvenog križa uspjeli podijeliti obroke tako da su migranti polali obroku. Šatori u kojima su im posluživali hranu sad služe za smještaj do prvog pogoršanja vremena, a onda će biti otvoreno i niz drugih pitanja. U tim uvjetima Crvenom križu preostat će, kažu, samo podjela lunch paketa i boca s vodom. Da, evo, spasimo ljudske živote i spriječimo neku humanitarnu katastrofu. Ljudi zadnje minute nam otkucavaju.
USK se posljednjih tjedana suočava i s javnozdravstvenim, higijensko-epidemiološkim te sigurnosnim izazovima. Doista imamo veliki sad problema sa skabijesom, dolaze nam migranti na sam kanton, većina njih je zaražena. Dolazi oko 300 migranata na kanton, 250 do 300 migranata sigurno i očekujemo u ovih mjesec dana da će to biti još povećan priliv. Izmještanjem migranata s javnih površina riješen je, kažu u MUP-u USK, jedan sigurnosni problem. A ako Vučjak ne bude rasformiran prije zime, nadležni upozoravaju. Problem migracija na nivou države Bosne i Hercegovine i od njih prije svega očekujemo da nađu smještaj za ove 3000 ljudi koji ne imaju ubezbijeđen smještaj na nivou Unsko-Sanskog kantona. Građani Bihaća gube nadu u rješenje. Ne vjerujem da će biti bolje. Može biti samo gore. Grozno. Grozno. Prije svega žao mi je ljudi tih, ali bogam žao mi je i nas koji živimo ovdje. Oni s migrantske rute koji završavaju u Bihaću već su izgubili svaku nadu. Osim da će se jednom dokopati Europske unije. I nitko ne zna koliko ih još dolazi i što će s njima biti. Nastavlja se štrajk zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo. Za to vrijeme laboratorijske pretrage pacijenti će moći da izvade u privatnim poliklinikama, s obzirom na to da zbog štrajka to ne mogu da urade u domovima zdravlja. Ovu odluku donijela je vlada kantona Sarajevo. Pozitivna vijest za pacijente u kantonu Sarajevo. Osnovne laboratorijske nalaze na koje čekaju više od mjesec dana zbog štrajka zdravstvenih radnika od danas mogu uraditi u svim privatnim zdravstvenim ustanovama i laboratorijama. Dakle, pacijent ne smije da trpi nikakav pritisak. On je uložio svoja sredstva putem doprinosa za zdravstveno osiguranje u Zavod zdravstvenog osiguranja. Ti novci, to su novci pacijenata. Ko može obavljati tu uslugu u okviru zakona, daće tu uslugu. Usluge laboratorijske dijagnostike pacijenti će moći dobiti na osnovu uputnice ljekara porodične medicine, a novac koji su izdvojili za to trebao bi im biti vraćen u roku od nekoliko dana. Utrošena sredstva za uslugu osiguranici će moći refundirati podnošenjem zahtjeva Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, čiji je obavezan prilog original račun privatne zdravstvene ustanove, koja je uslugu pružila i uputnica ljekara porodične medicine. Mišljenja građana o ovom potezu vlade podijeljena. Pa odlično, ako zatreba, to je stvarno super. Mislim, to je samo šetnja ljudi, patnja ljudi. Iz Sindikata radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo poručuju da je riječ o pritiscima vlade za koju tvrde da je zloupotrijebila svoj položaj i da nenamjenski troši sredstva Zavoda zdravstvenog osiguranja. I da biste mogli to raditi, morate poslati javni poziv o pružanju usluga, sklopiti ugovor sa ustanovom sa kojom ćete raditi. U toku organizovanog štrajka poslodavac ne može zaposliti nove radnike koji bi zamijenili učesnike u štrajku. Dakle, sad možete dići krivičnu protiv njih. Sindikat radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo štrajk nastavlja sve dok vlada kantona Sarajevo ne ispuni njihove uslove, potpisivanje granskog kolektivnog ugovora kao i izjednačavanje koeficijenata sa onima koje već imaju doktori medicine i stomatologije. Što se dešava u vezi sa prodajom fabrike duhana Mostar, odgovor su pokušale da saznaju kolege iz Mostara. Adla, dugo godina radnici čekaju rješenje. Tako je, 12 godina traje njihova agonija, a nada se za njih pojavila u martu ove godine kad je oglašena prodaja, zahvaljujući kojoj bi im bio uvezan radni staž, te bi neki od njih mogli otići u zasluženu penziju. No, 2 su kupca odustala, a trećeg, koji je za jednu od 4 najstarije fabrike u našoj zemlji ponudio 3 miliona maraka, općinski sud u Mostaru već mjesecima ne obavještava o daljem postupku. Za radnike u ovoj državi nema zakona. Da je to tako, radnici FDM-a su i tekako osjetili na svojoj koži. Uzalud su prijavljivali kriminalne radnje u fabrici koja je na koncu prodata za, kažu, mizerne novce. No i tu je zapelo. I to na općinskom sudu u Mostaru, koji nakon što su 2 kupca odustala iz nekog razloga o tomu ne obavještava trećega. Radnici kažu voljnoga da kupi fabriku. Da nam neko samo da odgovor na pitanje zašto treći kupac nije obaviješten ako je voljan da uplati. Ako se desi da ga obavijeste pa da on ne uplati, pa mi ćemo se, što kažu, pomiriti sa sudbinom. Faktički i trećem kupcu je ovo poklonjeno. 24 duluma za 3 miliona maraka, ovo je poklonjeno. Znači, stvarno poklonjeno. A i to bi nama bilo isto dobro, samo da se riješi više agonija nakon 12 godina.
Nismo mogli dobiti odgovor iz Općinskog suda Mostar jer nam predmetna sutkinja Viktorija Zelić nije odgovarala na pozive. Budući da su godinama varani, radnici su uvjereni da se radi o zakulisnim radnjama u kojima bi opet izvukli deblji kraj. Ali to neko ne da. Jednostavno hoće da se ode, da to ode za marku, da ne dobiju radnici ništa. Mi imamo i socijalnih slučajeva. I zaista je sramota u 21. vijeku da čovjek od 60 godina bude bukvalno gladan. Radnici se boje da i treći kupac ne odustane, čime bi se njihova borba za prava vratila na početak, a agonija produljila na tko zna koliko još godina. Oni kažu vremena više nemaju. I onako mnogi od njih i nisu dočekali ono za što su se borili čuvajući strojeve i nekretnine koje su danas gotovo neprepoznatljive. Žene okupljene u udruženje Novi pogled iz Mostara obilježile su dan roza vrpce kako bi još jednom javnost upozorile na značaj preventivnih pregleda i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Ranim otkrivanjem bolesti je poručile su izlječiva u preko 90% slučajeva, a u ovoj kampanji podizanja svijesti pridružile su im se i javne zdravstvene ustanove Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ja sam mlada žena koja sam mama troje djece, svo troje djeca sam dojela. Znači sve te neke, ajmo reći, stavke trebala sam biti u manje rizičnoj skupini, međutim ništa to ne znači. Pregledavajte se. A znala je ranije otkrivana 30-godišnja Olja reći neće baš mene i onda je ljetos kvržicu napipala sama. Uslijedile su daljnje pretrage, potvrda karcinoma pa masektomija. Danas Olja ide na onkološku terapiju i sve to uz osmijeh. Moram hrabro zato što imam troje djece koji me trebaju, tako da imam svu moguću podršku od svojih i od prijateljica i obitelji, tako da nekako, ne znam, oni me drže u životu i ove žene same iz Novog pogleda isto su sam dokaz da se prolazi kroz to i da je to izlječivo, ajmo reći, živi se sa tim. Izlječivo je u više od 90% slučajeva ako se otkrije na vrijeme. Znaju to najbolje žene koje su se i same borile, a koje su u Mostaru okupljene u udruženje Novi pogled i koje iz godine u godinu svoje sugrađanke upozoravaju. Da idemo redovito, svi u zdravstvene ustanove na redovite preventivne preglede, da ne čekamo kad nas nešto zaboli, a tada je već kasno. Značaj prevencije prepoznalo je i zdravstvo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Već nekoliko mjeseci provodi se u HNK program ranog otkrivanja raka dojke, koji podrazumijeva mamografske preglede žena od 45 do 69 godina. Pozive za besplatan pregled dobilo je već više od 500 žena. Imamo 88% dobar odziv žena i mislimo za sada smo zadovoljni. Nažalost, imamo i par već pozitivnih slučajeva koje su se otkrili u toj nekoj ranoj fazi, koje se nadam da će voditi ka izlječenju, što je i cilj ovoga programa. Screening program, prvi takav u Bosni i Hercegovini u HNK, će se provoditi do 2022. godine. Jelena iz Mostara, toliko za danas. Adla, hvala. Međunarodni dan bijelog štapa, učenici i profesori Centra za slijepu i slabovidnu djecu obilježili su priredbom. Cilj je da ukažu na probleme slijepih osoba, posebno djece i omladine. Da slijepa i slabovidna djeca postižu izvanredne rezultate u školovanju svjedoči Adna Oraščanin, učenica 9. razreda osnovne škole Centra za slijepu i slabovidnu djecu. Razmišlja da svoje obrazovanje nastavi u srednjoj medicinskoj školi. Ja imam tu sreću što sam dobar učenik, odnosno odličan, ali mi to glupo reći, ali ruke su, imam hvala Bogu jake, to mi dosta pomaže i gitara koja tu sviram, koju ćete imati priliku da čujete na našoj priredbi. A što se tiče fizioterapeutskog smjera, pa vidjet ćemo kako me bude zanimao, možda i nastavim dalje. Ovo je jedini centar ovog tipa u Bosni i Hercegovini koji trenutno ima oko 50 učenika smještenih u internatu. Podršku su im pružile i ombudsmani Bosne i Hercegovine Nives Jukić i Jasminka Džumhur, koje su apelovale na sve u Bosni i Hercegovini, bez obzira na ustavnu strukturu, da preduzmu mjere s ciljem boljeg pristupa pravima ove populacije. Ne možemo svoditi pitanje osoba sa invaliditetom, bez obzira o kojem invaliditetu govorili, samo na pitanje socijalne zaštite, reći da je to isključiva nadležnost entiteta, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine zajednička nadležnost Federacije i kantona. To je nadležnost svih nivoa vlasti.
Učenici centra kroz posebno pripremljene programe namijenjene slijepim i slabovidnim osobama pripremaju se za samostalan život, a učenjem Brajevog pisma stiču pismenost. Sigurno u zadnjih 12 do 15 godina izuzetan akcenat stavlja na promociju Brajevog pisma i upotrebu Brajevog pisma, tako da imamo i svoju štampariju i pripremu znači udžbenika koje i udžbenika i beletristike. Centar pomaže slijepim i slabovidnim učenicima širom Bosne i Hercegovine, obezbjeđujući im Brajeve knjige, didaktičke materijale i ostalu posebnu opremu, ali nudi i mogućnost vizualne procjene. Moramo tačno znati koliko svaka slabovidna osoba ima svoju potrebu i kakvo je njegovo stanje vida da bi mogli da prilagodimo taj uvećani udžbenik toj osobi, tako da otprilike radimo svaki udžbenik posebno za svako dijete. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, najmanje 2 milijarde i 200 miliona osoba u svijetu ima oštećenje vida ili su slijepi. Od toga broja oko 312 miliona je mlađih od 19 godina. Centar za sigurni internet i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova potpisali su protokol o saradnji u slučajevima nasilja nad djecom i mladima u digitalnom okruženju. Cilj je unaprijediti društvene brige za dijete i njegovu zaštitu i obezbijediti potrebnu pomoć u situacijama kada je dijete izloženo nekom obliku nasilja ili zlostavljanja. Svako 4. dijete u Bosni i Hercegovini je izloženo neprimjerenim sadržajima i porukama nepoznatih osoba, svako 5. pozivima da se sastanu u stvarnom svijetu, a svako 10. dijete bi se pristalo sastati sa potpuno nepoznatom osobom. Podaci su Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini. SOS linija za prijavu neprimjerenog sadržaja je jedan poseban segment Centra za sigurni internet koja omogućava svim građanima Bosne i Hercegovine, posebno djeci i mladima, prijavu svakog neprimjerenog sadržaja kojim su izloženi u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini, posebno seksualnog iskorištavanja djece u svrhu izrade takozvanog pornografskog materijala. U proteklih 9 godina zaprimljeno je više od 950 prijava neprimjerenog sadržaja na internetu putem ove linije. Ono što kao uprava policije ćemo u narednom periodu uraditi jeste da ćemo odrediti jednog inspektora koji će biti 24 sata dostupan centru, da sa njima ostvaruju kontakt radi bržeg, efikasnijeg i potpunijeg djelovanja Federalne uprave policije po ovome pitanju. Realizaciju inicijative Zaustaviti nasilje nad djecom, prevencija i radi na sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini započeo je Međunarodni fond solidarnosti, UNICEF Bosne i Hercegovine i Save the Children. Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta Miodrag Todorović i predsjednik udruženja Beba više Željko Lazarević potpisali su memorandum o saradnji te najavili održavanje Dana zdravstva. Potpisani memorandum predviđa dodatno unapređenje zdravstvenog sistema zaštite na prostoru Brčkog distrikta, čime Fond zdravstvenog osiguranja nastoji omogućiti građanima što transparentniji pristup njihovim pravima kroz organizaciju Dana zdravstva koji će se održavati 6. i 7. novembra. Gdje bismo pozvali javne zdravstvene ustanove da dođu, da prezentuju šta oni to rade, koja su najnovija dostignuća u medicini, koje su nove tehnike liječenja, da nam predstave, a u sklopu svega toga i da organizujemo panel diskusiju gdje bismo razgovarali o pravcima razvoja sistema zdravlja i zdravstvene zaštite Brčkog distrikta u narednih 5 godina. Ovo je još jedan potez u namjeri da se produbi saradnja i sa svim pacijentskim udruženjima u distriktu. Da idemo na osnivanje jedne unije pacijentskih udruženja kako bismo svi zajedno, naravno opet kažem u saradnji sa fondom, djelovali da se mijenjaju i neke zakonske regulative, ali prije svega da se ljudi što više informišu kada je u pitanju liječenje. Gosti na manifestaciji Dana zdravstva biće eminentni zdravstveni stručnjaci iz Beograda, Zagreba, Tuzle i Banja Luke. Kod građana u Bosni i Hercegovini znatno je više izražen problem pretilosti nego pothranjenosti. To je direktno povezano s načinom ishrane i nezdravim životnim navikama. Tim povodom, a u okviru obilježavanja Svjetskog dana hrane, u Zenici je održan seminar o temi Zdrava ishrana, izazov modernog svijeta.
Zdrava ishrana trenutno je najveći javno-zdravstveni izazov. Podaci govore da je niz oboljenja, ali i smrtnih ishoda vezan za problem uzrokovan hranom. U našoj zemlji je trenutno izražen problem prekomjerne tjelesne težine. U svjetlu oboljevanja i smrtnosti od koje naš narod, odnosno stanovništvo Federacije i Bosne i Hercegovine najviše strada, a to su hronične nezarazne bolesti, kao što su kardiovaskularne, odnosno dijabetes, odnosno određene vrste karcinoma. Stručnjaci smatraju da su navike građana jedan od uzroka ovog problema, te da je veoma važno kod djece i mlađih uspostaviti pravilnu ishranu. Hrana nam je osim toga zasićena sa zasićenim masima, rafiniranim ugljikohidratima, sa solju, znači volimo i suhomesnate proizvode, tako da sve to negativno utiče dugoročno na naše zdravlje. Negativna statistika ranijih godina je u porastu, pa je za razliku od perioda prije 4 godine sa 12, pretilost kod djece porasla na 17,5%, što predstavlja ozbiljan problem. A povodom Dana zdrave hrane te Svjetskog dana borbe protiv siromaštva, Udruženje žena Cicmanke iz Novog Šehera kod Maglaja za 160 korisnika javne kuhinje u Maglaju pripremile su tradicionalnu bosansku hranu. Iako i same žive još uvijek teški povratnički život, povratnice u novošeherska naselja kažu ne zaboravljaju sugrađane kojima je potrebna tuđa pomoć. Pa smo se dogovorili da tu hranu koju danas pripremimo dovezemo ovdje korisnicima Merhametove kuhinje. Pošto je njima, mislim, najpotrebnije. 160 korisnika Merhametove javne kuhinje u Maglaju danas su bili, kažu, više nego prijatno iznenađeni. Mnogo nam znači to što su se te žene žrtvovale za nas i za ostali svijet. Hvala im puno. Želim im sve najbolje i najviše zdravlja u životu. A na trpezi najbolja jela tradicionalne bosanske kuhinje spremljena rukama i ljubavlju ovih žena koje ne zaboravljaju sugrađane u stanju socijalne potrebe. Pripremili smo našu domaću tradicionalnu hranu koju spremamo sebi kući, tako smo pripremili danas i za njih. Piletinu, bureke, sirnice, paprike, sarmu. I krave imamo i naš sir domaći, sve naše. Znači danas potpuno zdravo obrok. Sve zdravo. U Merhametu pozdravljaju ovu plemenitu gestu i pozivaju i ostale da im se pridruže. Ja uvijek pozivam i druge organizacije i udruženja građana i pojedince da nam se priključe u našem humanitarnom radu, odnosno da razumijemo druge, a to je u ovom slučaju naše korisnike kuhinje. Članice udruženja žena Cicmanke pripremile su prigodan program u povodu Dana žene na selu, Dana zdrave hrane i 17. oktobra Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva. Pred kraj emisije prognoza vremena. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a na jugu do 15 stepeni. Najviša dnevna od 19 do 25 stepeni Celzijevih. U petak u cijeloj zemlji malo do umjereno oblačno i sunčano. Nešto više oblačnosti i bit će poslije podne. Slično vrijeme zadržat će se i u subotu. Temperatura do 26 stepeni Celzijevih. Toliko od ekipe Federacije danas. Hvala što ste bili s nama. Ugodan ostatak dana.